Secret van Japan too, and Japan en China too, en ons voer ook levendige kreeft uit. Die levendige kreeften wordt altijd ook naar de China toe gestuurd. Heel speciaal omdat ons die enigste die Harvard dorpje is wat kreeft kan produceren. Enigste plek in Namibië wat kreeft kan produceren is net Bloeddrugs. En dit maakt baie speciaal. Het is een ontwikkeling voor ons en in de toekomst zal ons meer de economie kan opstoot. Zo kreeft, diamanten is amper hetzelfde. This festival reflects the very foundation of our blue economy, a strategic national asset that has nourished families, generated employment, and anchored coastal communities across generations. It is a recognition of the discipline, stewardship, and resilience of our people who have, over time, transformed natural legacy into economic value. I am therefore pleased with the theme of this year's edition, Crayfish and Currents, where heritage meets innovation. This theme speaks directly to the defining moment in which we find ourselves as a nation, one that is firmly rooted in our heritage, while confidently embracing transformation, innovation, and the demands of a rapidly changing global economy.